Oke, pari biti mama persemeniai spesial khusus tenak lima akan pengantin Aino dan Rijal. Semoga berbahagia selalu tuntung pandang ruhir hayu. Tabe selamat jetundah pula tundah pahari bakas tabela jetu karungut tandak sarita hayak kakarungut seni budaya. Selamat Sunda tunda pahari bakas tabela cekurik hai andal tuita parami-rami parami panganten hatue bawi. Selamat Sundau kawan parawe ije kuna dumah barakue bewe panganten taheta sarita imbukei bahajat mandinu penyang karuhe. Yo kades anak menasai silakan menasai tah rame-rame. Patari indutari hakatan sarita ewen nama ngumpul jetundah kula mangawin anak intan kamala kanuah manantu bara Sumatera bara mata putra bara mata pura. Itu pasukan asai. Patari indutari hakatang sarita ewen nama ngumpul jetundah kula itu kuala kurun manampa pesta ewen ngawin anak intan garinda. Panganten Rijal jagau pangeran dengan Ainu kemelu bulan jadi munduk karusi pelaminan ibarat ratu dengan pangeran. Hey! Rijal jagau balinga dengan Ainu intan garinda jadi berkata di Tuhan kuasa mudahan pembelum sanang bahagia. Ayo Minado Devi tak menasai. Patari indutari pun nama rajaki ulih marawe tunda pahari sampai ulih adumah Bapak Bupati melai Gunung Mas Tarung Mandai.
Kena ewen jahan jaksana ulih kumarawe pahari tua kumangawin anak Intan Lamiang Tarung Sarita Lampang Hagata. Hey. Bapak tari Sarita Nanjuri dengan Indu tari Kampang Malapi Mahaga anak PGT Lupiti Ijek hatue aje due bawi pertama Aino arah huang sakula jadikan nuah jakau balinga Rijal arah Baram Martapura. Ahmad Padli Sarita Lampang anak bapak tari Pangeran Damang Ali Aran Jetanda Timang Tua Harajaki Lampang Hagata. Amelia Aran anak Jebusu anak bapak tari Jepuna tahu Bawi Bahalap aja putir busu Tarung Asarita Lampang Tatantu. Hanjak kuang dia langena Batari Indur tari menampa pesta Melai lewu kurun kaleka babala Tarung Asarita dia malangena. Dah pahari are dohop kea are kuna domah para Palangkaraya urasa kumpul aja handi haka urasa bakua Lampang Sarita. Indo Ahmad mahitege gitan urasa kumpul tunda jalahan Tarung Sarita uras kalampangan are berkat binengan Tuhan. Uras hak kumpul tunda jalahan Bapak Damal Kalampangan Aran Ripai Marsi uras tege gitan Tarung Asarita jadi Kalampangan. Tege kuna kea je Indo
Nurini Indo Mulida PGKA Titi Oras hakumpul tunda pahari mudahan ewen arek rajaki Indo api di Mangkukea uras hagatan tatak sarita balaku berkat para Tuhan kuasa mudahan pambelum senang bahagia dengan Nurini bajurah bajenta uras hakumpul lewen keluarga batari indutari lampang babala Nopian gerhana mahit tegekea tarung tarita lampang babala abas damai uras babala tutang tander bajurah bajenta wala turun uras hakumpul tunda pahari mudahan ewen arek rajaki eka karagi pahari titi Pahari ketuna gula bawi hatue batas babela atawai itu mata sairata tua harajati lampang babela uras hakumpul untuk tabuhan uras berkat kata Tuhan karut-karutan jadi kelampangan memang bertangan dawi hatue atau tunue jadi kawin hingga dalam hata sore tatawe tatau sama rezeki are jaga pangeran
Jaya menentiring intah menasai wang datu luar biasa.